sia sende sita musule lante penanda bisarana po matua umpama tanna pena ulendu i channel YouTube YKB Bahasa Toraja. Kadang po matua tu lata bahasa lan atu yate dia dalam mai Roma pasal 2 angka 92 saya lako sangkulanan. Apa dulu lata bahasa tu kadang po matua mai komita masambayang. Puang mamase daw suruga puang tontong umpagari kasalangki kirampukan itu tun mengkasala sia umpalempan karongkosan lan itu alukatuangki totemo karongkosan lan mi papayan opuang lan kamamaliran ki umbasa kadami opuang pena masalo patudukan patu borongna lan sanganna puang Yesu ki masambayang. Amin. Beranna tangia to urangi bangri sukaran alu tu lama lolo dio olona puang matua. Sangadina yari tu to umpogau sukaran alu tu la dibilang malolo. Nah dipakondi nakua kasih puluran sia karongkosan. Silu solanasang tu tontong dikamasai lan puang Yesus Kristus. Den misa muani di sanga bambang. Tu menda di misa to mengkarang batu karyawan dio misa perusahaan teknologi Kapua. Sia katandan. Den sangalo anaya tu Pak Bambang. Untamui batu naparan misa kamalaman batu kekurangan diona sistem keamanan lan perusahaan ia toh. Ya tu apa na aparan batu natamui Pak Bambang. Mak din bang umpabu tu batu bisa bang napake salah Pak Bambang dikuaan na naparan Buddha saro batu kasugiran laku kalimisanna. Apa moy anna susito ya tu Pak Bambang la bina pilimo sia napak mak tantulan penaanna umpo kada madomi itu yan natola ko to entoy toyan lan perusahaan ya to dikua anna madomi di pemeloi sia ondong pi dikua daan na umpa butu Buddha karugian laku perusahaan. Ia tu kamaloloan sia kakinan penan na Pak Bambang laku perusahaan. Taek na terus salah sangadin na untamui duka ya karongkosan bak tu kamauparan laku kalena. Belan na untarima kadianggaran Kapua adio mai perusahaan ia toh. Silu kaborok lan puang Yesus Kristus. Rasul Paulus lamai tepak basanta dio na karena puang matua. Pakilala kombongan na puang matua dio tondok Roma di kua ana tontong umparakai melo itu dio na kasih puluran lan kamaloloan sia kakinan lan mintu allo katuanna yaitu mintu kombongan dio tondok ya toh. Bila natai annala umpirangi sia tae nala tandai manari tu dio na kadan na puang matua tu tahu dia tondok Roma tu sukaran aluk na puang matua ya toh. Sangadina la tontong pinanannung na tanga na pokada sia na pogau mintu tau na puang matua dia tondok ya toh. Bilan na kadan na puang na kuang tangia to umperangi tu la nareken sangadina ia tu to umpokadai ia mola direken malolo sia rongko. Umpo kadai sia umpo gau itu sukaran aluk na puang matua ia mo la direken torongko. Silu kaborok lan puang Yesus Kristus. Ya kela moraiki itu melada sia parruk lan kamaloloan sia kakinan. Paralu lata angkaran randuk dio mai atu totemo. Moi anna ulendui bangari penggauran biasa-biasa bangari batu bitik bangari dio pentirona tolino. Apa ia ke tontongi tontong bangki matutu sia birisan umpogau itu yan nato manasak umua la membuah melo sia dikorongko lan katuanta. Ya tu mintu kadan napuang dirangi la masokan ki unannongi sia umpogau sia umpak pesanan ni lan angge tuota. Amin. Ta masambayang. Kadang miram pola ko kami puang kurre sumanga. Pamatoto kan utuo lan kakinan sia lan karongkosan dio me olo malabi ni.
Lansangan na po ang Yesu ima kure sumanga. Amin. Rampoin deto tu kadan na po ang matua, ta pirangilan atu ya te, ta tontong matutu umpak bagian ni siya subscribe itu kadan na po ang matua. Kure sumanga puang tontong umpasiria kami kamarampasan.